pogon 4x4, znači pogon na 4 točka sa redukcijom, znači za malo posebnije terenske uslove i ono što je, da kažem, njihov fokus. Ono najbitnije, znači, jeste da je to sad vozilo teretno, tako da nema brige o skupoj registraciji i sličnim stvarima koje obično prate takva vozila, pošto zbog povrata PDV-a i zbog male kao teretno vozilo registracije, to vozilo se jeftinije registruje nego neki prosječan automobil C klase. Ovo je posebno pripremljen za, da kažem, lovačke stvari, počevši od specijalne suspenzije koja povišuje clearance vozila, terenskih guma, snorkela, znači da po potrebi može da se spusti u neku baru, vitla koje može da izvuče iz, da kažem, nekih situacija, dodatnih osvetljenja kada padne mrak, naravno nema javne rasvete u polju, do recimo posebne, da kažem, konstrukcije nazad na tovnom prostoru koja predstavlja svojevrsnu čeku, mobilnu čeku na kojoj sam vozač može da parkira vozilo i da iskoristi, znači, za bolji pregled situacije. Ta vozila su modularna, tako da i od najjeftinijeg vozila, poput recimo onog belog, do tog našeg test vozila nazad, sva ta vozila mogu da se prerade u ovako neko vozilo po potrebi klijenta.